Pozdrav svima ljudi, ovdje je Young Games. U ovom novom videu radimo, igramo igricu Safari Hunting 4x4. I sad start. Maknemo reklamu. Ćemo. Evo ga. Vozim auto. To je kao lov u safariju. Kao tamo u pustini. Sad tražim životinje. Kako vozi. Tamo neka životinja. Op. Izvinite, mala kratka pauza. I nastavili smo, sad nastavljamo igricu. Vozim džip. Vidite. Tamo neka životinja. Vidim je na radaru. Možemo vidjeti. Vidite. Sad nismo ništa ubili. I nastavili smo. Sad ide ta životinja. Ne plaši se. Idem s autom tamo. Kako auto da pucam. Ovo je inače prva epizoda. Sada tražimo neke životinje. Evo vidite tamo nešto. Ubio sam ga. Ubio sam njega. Prije sam životinju ubio. Slona, ovu antilopu i nosoroga. Dobio sam za antilopu 2000. Da je ovo nosorog ili živ. Nije ovo živ je. I nastavili smo. Vidite, ubio sam nosoroga. Od njega sam dobio 10.000, sad idem po slona. Idem po slona, ono kako sam ubio. Ne, samo mi je glupo što skoro ide. I baterija je prazda skoro. Ubio sam ga. Njega sad još slona da idem da idem. Evo ga, tamo i dalje leži. Da pucam na lijevo. Dobro, pa mislim na gumu. Ulazim u auto.
Pogledaj da ga udari. Ode mi auto! A nije dobro staviti to. Ja volim ako da ga pucam. Ubio sam lava. Išao prema meni. Da slavit ću. Da zebru. Kako otkidam. Kako otkidam. Ubio sam i zebru. Ubio sam i zebru. I nastavljamo. Još malo i privodimo kraj prvom dijelu, prvoj epizodi. Nastavljam. Samo dobijem još jedno životinje, nije gotovo. Slušao se pored mene. Šta je? Kako pobeže? Sad dođem kod ovog debelog drveta s autom i to će biti to za ovaj video. Šta mi je s autom? Bug! Vidite bug? Haha. I to je bilo to što se tiče ove prve epizode. Ćao!